So prangsi pini nilitum DTC tim pen puthot itum pinwe tokso do thulo lapen si nili prangsi laso atokso longpen alhi pachini ajai mek non nalitumat athenu than ponthupo aprangsi lapu nilidung do lake bithung reng thama constituency salong general secretary ke hai khonsing teron alangli lapen pu nili RA gedu labang ke bithung reng thama constituency salong AGS arpu siklembom alangli men mohon tumu alangli hela lapen alangli ke DTC long vice president arpu sideng bom alangli men Joshua Hanse alangli hela lapen nili methang lage DTC long pen bangke finance secretary lapen la vesangkang long pen bangke youth wing mai pusideng bo LAC long pen bangke asi puthot nilitum aso tokso long pen isi lamthe topics kachethan ponjipu sondo village council a putha galam la sikecheng sipine we nitum athipi en ponji ba aso putha si than ponji asi aprangsi laso putha ke than ponji lake nitum kaching hon alangli teron sang holo bithung reng thama constituency long general secretary asi teron sang ho ke hai la village council a putha ga bang nali tung kupan ma chini la so putha bang ra phan la so tok so hin pen nali paklat pon dak pen klar dak lam than bon thate holo kado enda kado piklo asi nangli nangkar ju lamang mesen lo lasi non nili ke piklar bon kang tu bang la hello village traditional council punomolom kachithang tong la ronga saratu di rumni kala isi bangke kra isi bangke kara la ono te puputa ronga saramai lo hala bangke karbi long ronga saramai la pu bangke karbi ronga saramai atumnom lom chile sai sido athinon la MOS la 2011 UPDS to make code hold as bangso aput habi pon kok la traditional village council opute adaksi poisa nang loji through direct funding polam hai la sila so lam bang etum mat hadun pa melote dak bangke etum la so bangke chokchi etum joneng polam bang lalo alam bangke traditional village council prote lam elote hala bangke panchayat aro kalang panchayat lo lagi panchayat traditional pumati panchayat lo me etum bangke kenang ye bangke serwan kepsi pilu dek nei serwan kep yang si pilu le prote hala ke panchayat prote hala ke banga aron pinak lo asi emithang aron pen di pulut lake serwan kep aso serwan kep long si tumbang ke fanang pandunang pola bang non ki tum putani non bang ke hala tumbang ni ye thulo ya kara tumda protest lobon hala VDP dah village development committee komela tum non VDC hala pulut lake hala panchayat rural ronating bang si cari bom mati anda me itum ladak 6 schedule lo bang ke la article 243 AM lapen 243 ZC long ta dulu dapang ke hal hai aron bangke tum directly dak na implement ni nang ludun ni nang ludun ni pada ke tok do agile pine modified pencil dak na pilu nang pu alu do dak tapi non bangke la hai bang lang nam de si rongas la UPDS tum bangka so record de lo ape non ka implement pola la amendment long hai la so aron ke pon po aso posinom lom rong tok anuk te mela so alambang chili sailo labang tong mi ma labang tong mi ma polam lo asim ben ni li jong tang de ateng pulote labang ke hala traditional village council pulote labang ke panchayat ron lo la si hala panchayat ben amen bang si bang ke asap so da traditional pulote hala panchayat traditional mati asi itum bang ke labang ali lo itum bang ke mithang aku pen ke dokok la serwan ke babang amen si enang po la en iplute la bangke hala bang ron si rum nangpo la si non itum thegam long loke di hala su kirim boma joini si non itum rong sara chupat hita non ke ha bongli songli phanta rong sara aman pegam mang tabrelo almagalang di dak dongka long pusame si bumbu ber phangsa rong sar ke badda la pen hala pu ward number 5 na thulo hala so lama hala dumati lama hai natung ke Nepal direct lamati kalang la pen hala ini kumar natung ke hala rong hang rong pentok biar rong sila tumbang ke non kacijuk dun la sila pusan putih hino dagi athima tumbang ke tuteli si tumbang ke
hala British rule hutu mai tumhan ke alang tum nang rule ne si partially excluded aron ben si tumhan nang ciri bom la si non ta ke la tum phanjong si tum pangui pon kung plode go sono itu la bang ke chok chi la puson aron si nang claim bom lo la si mo nili diang ko ninje thu po nang tum ta ninje hota me Aku lala pen pu timong sang ho phan si tame isi arju pon thu det po je village council po phuthak nali hin pen si tame klardak la sotok so hin pen kupisi kemesen ba kaino dak la pus klardak a hin pen nali hin pen si tame la sotok so hin pen arat phan pon pu pu si nali phan ning the pon la si the thi university nali hin pen phan pon dik pakak pon dagi kha Kardom surolo nilifan lam thejai por 94 alangli wothalang so LSC president yuding pen lasi nilihin ben ki pudunji pu bang kala pason hanlo ilitum along yongsi bang panchayat jongsi ilitum along nang pa themunak pulotang te itum ithang a traditional bang ke ilitum bang vilud leto lasi ilitum mithang jungjung aja kong bangsi ilitum ke kenangji bang aja kong tong kimima mithang aja kong tong mima bang aja kong polutang te ilitum phan bang ke nanglang produk ko lapen bang aja kong polutang te ilitum akar chala hui hai hui anta kana hok hetan po halai tanam pan hok pilapo lasi la pusona bang ke ilitum bang ke chokidaji lasi ilitum kopima mithang jungjung phan aja kong the hala bang sike nangji lapen nilin ben ison ronga saramai tumhan kachunu ri gang tung ison do ilitum along rialong bang keng sang asotum nang dudun piklo lapen nang hema bhara nang duchara tumhan pustami hala me kartar pondere tie bang ke ilitum jok chipi kaliman tadi nasi la me kar bang taron pe deni ajhak du dak dongka molamadu non dak lang sdoi rialong adu hala menjong dak chogedi hala madhop pune pune hala bongoli do de hala ke lada ke business sinang nang choklem chot lapen khiti si nang choklem chot hala phan ke mikar tar pondelo hala ke ha alang madhop amata lage ladak mri takali lage dakle butki yok mri takali lage haprang ta ladak le mahang thekali apia phu benda ladak lagi doli nasi litung mithang dak imhang iphi phu tumta ladak sik do ekbe ka tumta piniani la puson ka chuklem chudam bangke aning hangling chuklem chudam le derason ba khai phan pa thepon rongmat litung karbe khayan bangke panung bon ku koson si piniani nda dobo lang matharam pulutang te ilitung karbiang long bangkeng sang asotum ilitum adim along business nang choklem bihabi pa nang choklem pen sai katiki nangki do pen ilitum karbiatum laukeng sang aphan kita me kartar pon verti labangke ilit nilin pen chokchi pusi jong namji halatum hajong si me kartar pon lo polotang te ilitum ke kuson si ilitum mithang akarbiatum bangke kaching thurun theklang lapen ilitum aju tanyong si singhon polotang te la puson gali bang khai phan pa thepon rong polotang te elama kia huin ta bang khai lam si ningi dun rong po la pan ningi pen si nilam the pan dun ko alang li timung sang hoban si tame assistant general secretary pithong reng thamba pen si tame achu le pen kladak arat phan ki than thek pinwe tokso la DTC ahin pen la so pinwe aju ko chupha ladak pen nalang li kladak alam thike than palang li phan timung sang phan ta choro lo pen teron sang phan pu thoda ju thu der o la song bong pen karbitum la traditional village council ang bong pen isi nitum malong ke dotong ke mejima mate kavede ko kan hok nji ma la so puthak nang li pinuela DTC la so tok so hin pen klar dak pen nang li rat phan pachini tik khate open ateng sini ling ninje po la traditional po bangke asap so mane english pen assamese pular chonnal lo hatum panchayat pu bangke methalam lo traditional village council putai sibel lo
lagi alam si pu English Hindi polam cholo nasi itu bangke la bang kali dia nang pu polam bang lo emi thang hak kupen kidu na serwan kep abang si itu bangke ci otim nang pu buang sini ni jong tung lo nasi itu ma kar bidia li he la englong aso tuman ke bang methang traditional do methang alam pen he methang jutang pen do nasi salai aro tong ho aking nokma tong ho pu hala garu tum he chipu he aso teng lo hatum long bang meghalai long ke la hai pen si bang afan me bang non long bom lo itu ma asar ta me hala albinus timung ta me video long cepak lang lo tang lo ke di rong mesek long rong mesek long bang cepak lang hada kan tradisional teng si bang fan ke long lo pu rong sar tum ki pi pu la ta cepak lang lo menti te me da tum bang pu si lure ma la bang lo ni le pu tum bang ke methang tradisional methang belek du pudang de lang ko hala panchayat along bang si CDC VDC tong ho ko pine amen irdun dan si kendun bom puda ke hinolo mati cibabir pindak lo la sila bangge tumai ko dindang nilo la si rong sar tumban karbi rong sar mai tumban rong sar mai tumban ta chuning rilo la bangge nang tum ta opos non idum benta aprang banta opos bong lo tumangke tum la PSL sia som bangke la bangke nang ni la ke bangke chokchi busi tum jong bom lo mati la sila bangke nilhin benta puthibji la so abangke tum deng nang nilo me thang kai pen ke to tip hala bang sale tum chi othip la nang pen sini di ka do ya phanta chuning ri lo thot alang li klar dak la pen achulang ke khan pot thot nilitum alang phan si tame ne so tok so hin pen DTC pinwe jo cho phai hin pen si tame alang li phan si ta chorulo ampen nitum hamren constituencies pen alang li nandak DTC long pen bangke VPR pusit dengbom selang lipani le karju poni polam bangala pohalo je village council jitu mane non karbing long nang tobom lo la pen gela supen non nitum karbing long dak west karbing long pupelo east karbing long pupelo la karbing long si ma karbing long bang phan kimisen ma kahino dak jima la sopu thak nang li la traditional village council sopu thak klar dak alam nang li ahin pen han bacini pon ikate to chorolo pini nilitum semi kopai ke milo tak nilitum DTC pen semi puthot chingrum pen labang so atokso semi nitum kibi pon chulong ke to isilam chathanam snang ili arleng atum ke reo pusi ilitum chipubom reo mate itum lu thu pikhangyang alamang ke ilitum phan la panchayat aron ilitum dak karbing long nga palut long lok ke ilitum mat munchidam sna itum kirema kiluma ke ilitum phan tame lai mithang serwan kep itum tame panchayat aron itum tipasik tang le itum karbi aron pen ke itum ke serwan kep helo itum panchayat ke ilitum phan 60 dolong tame nang paragraph 3 long tame nang tok pilo da nang pilo je we can make our own panchayat puhadang nang pupilo di tangte ke esi kacharia tum people si laso apawara lang tum cepak lang klede lang tum exercise dalo laso bang di alang litum la isterasor asontin mat ke isterasor tum apana lang litum kacha khadunere ni ningche thedunere ni kam velu ke dake itum hansu jakong nang pitang der luputu itum mithang panchayat itum che bunai pen itum sa mela servan kep cepat thik tang der lo pot la bai itum che othi basonte piniarni sa mi litum la non KRA tum baba kra tum sidame labang solam tho athe sami non piniar ni ke klangkle de ji apotlo sami non ne klanang ko the bang ke itum la mane council ke ja tum da me kilu par pek lo ne pilu ne iltum che chipudam nang kok boyo piniar ni ke non la village council dak itum along ke na VDC lobo VDC itum nang dokok la panchayat Assam state में सीधा क्लास तो पंचायत लाभ तो विदिशिया लोंग के ना कंट्रोल पे ना पो इतुम हन के कन हक थेदुंग दो लदा दी इतुम धरक इमिथांग अजुतांग जुबात इतुम धरम समी इतुम खाय इतुम चेपांग तांगी प्लुते बांग स्टेटस और अलाम इतुम नगे पिंग खारा लिंक इतुम दा करजुदु नंगी अलाम थेगी इतुम आबेलो इतुम इमिथांग अजुतांग दो इमिथांग धरम दो इतुम हन समी रेचो दो इतुम रेचो तुम अलाम इतुम soalnya cekroy tu nangi ba charju nangi alang litum la council kacharia tumbang ladak aning hang lingsi claimret damret
rata phan lang le richo do bo richo phana man chi pipe char juje pen ma ninghang link klem rat dam rat bangke la bangke chok che deji la sinang litum la konsul kachari tum stame nang litum khaya farman bar khaya so itum khaya so reng nang ji bu farman si nang litum kar jab lo pot ithe ba ke nang litum rat man lang pen ba kithe ke ding atum han sme richo do pot itum ha be do pin po do la tum itum chingwai pen si puthot itum ku pisi asai claim si ki mi ma ka hinoi mai tum la dak bang nang litum la konsul kachari tum tam me la bang nang litum ma tha ponang ji polo di to la an than me sinili lam the ton ko choro lo lang li phan sita me DTSC long VP phan sita achu lo pen klar da lam pinui la so tok so long lang li rada thenu pit ke than pot la pen puthot ni tum ko charju pon thule thot son lo jo lang li teron song phan sita me ni tum silong pen langdam pangbardam ba meghalaya pen pangbardam pulotang te hada ke ni tum arjulong bom lo rong sar to maja kong thi ba siksidul pen kachari bom along ri pen langdam pulotang te meghalaya lang di dorbas nong bu ada karbi muni tum sita me hada karbi rong sar tum sita me halaso dorbas nong aja kong pensi development ja ko do sita me klembom si nilihin pen puthot kachar ju son lo ya pu teron song pansi nitum ta hala soja kong pen ke prek ya veludi makoson la nali da support kar pakar da khani thade hok lo itum la tribal area an pulote lage itum ke prek avelo ke prek ya veludi itum phan hadak sinang pidalamati constitution ong se hala India constitution ta tok lo la part 9 an ke la so part 9 long constitution ke hormu an ke 6 area long ke implies mane du long le putang de lamanti hadak tok tang ang dang de le ko people se tum kar bi tum du bom lang ma constitution lang le den ma pusi ma tha lo ni bangge part 9 pada ka tok do part 9 la constitution long part 9 an ke 6 area long ke hadak ke du long le pus tok ang lo panchat long le lo ame thang atum te ame thang traditional do pot ame thang tu mot teng pensi pachari nang pu sadak tok ang lo ente tang de tumge serwan kep lo pen pu bomoson serwan kep seng lu pu de serwan kep la so a committee long se tang kanang lu pu menti dak pensi nge tum rong agang bra tum si tang kanang lu de harong lu pensi kamang tem long pu menti rong agang bra long pensi poisa lu pu de ekon long poisa lu de rong alang tum ku PPC ke dorkar ma PPC ka be ma me be ma lang be ma halang tum si tem long pu menti no na bange la pu kali de si council long pensi hala ko pu hok direct hala panchayat ron pen hai rural panchayat puhada ke tok do la so pensi aphanang pa lutpo ke blog lang lutpo blog long ke da video prote kar bitum det po non kar bidul da famine di se me haso ke kar bi tu penon da long apre video ke kar bitum ka bi mini hatum si engke ada video do po pare ada gram swak do po hatum si engke yo pini ne bonai po hake che so banda thapong et po jat po di lagi ke char kan pinang lo mati acar kan mana lang tum hala so panchayat ron pensi nang sulit der polo he tami tum yong sila dak methang traditional village council long si ala panchayat serwan ke tong si dolo polo tela bangke tum si ron bag long pumati koma si ke pataling ma methang je bunai long po aek bunai long po aek bunai da hada itum implement na amendment long kuri long po la si tum sar than bon mati la serwan ke bangke ahuri si tim tumang lo ama sar phan bangke last a minute ahosi ke than bu masi sar bangke arjablun pensila so pidunong lu palam than vermenti masila so hormu hadang si tumla amendment ong sila so apot piludun tek the plute la abana teng ansi dam bompo kalang la ke chok chelu la sila non bangke dam tang 123rd amendment long bangke la ke amendment elementi as non 123rd 24 mola next time to time la so ke change so bangala bang so itum peludun thek lu pute itum mala traditional itum la ka serwan kep bangke la bang chunbek pu ada implement po amend po ada bill pon po itum la ada kon apion lo la si itum mahala bang sikar inang po la si la ka duk ka be akar biang long do anarat tum la inglong so potuman ke tumbang la bang opos la na ala gile protest na dharna sa duna la bang so ka pichun bhai tum ko dunang ni asi ningwe manwe bangke nilhi na panlam than pensi pejir ko lo pen pen indeng si nilitum puthot kachar ju poni alam the bangkela pulo je uniform civil code UCC fu thak sida nowe taso tokso long penche than ponsina
uniform civil code apu thak asap so ke than pon kang tung la uniform civil code apu thak pinung we la so tok sulong pe ni tum asap so ke than pon ni ba nangli tum phan che than pon ning hang do uniform civil code UCC buta pulo la so pu thak ni tum dak det kalila la pen khai so tum phan akimission ki kali bon la so pen ta isia ron si selamji la pupinak ma dedi la so ron jong si la so teng pen dak la so ron jong si selam lu potang te la so ron si all india si tamme sulinang po jela son ron pinak one nation one language la pula hai la si la so hin pen langdam pulo tang te ni tum traditional ba tradition culture to pine ni tum akan hok son do pon ko la so uniform civil code long pen si asi isiaron pen si kam ke claim by isiaron pen si chok plang nei pir along tina pir thelong pu chok chede ji ma dedi ani tum num da culture do tradition do lamet lamchong do kok ma dedi la si la so teng pen langdam pulo tang te uniform civil code bang ni tum ephlc pen bang ke ni tum condemn no kor krel ni tum bang ke la si pinwe tok so pen su ta me la so advance alam si than de nang nak lo upcoming la 2024 mo ning alam hadi MP election jong si MP election alang tum non ke do bom a government BJP kachari tum jong si puthon hai thude putang te la so bilan velo ke pas pe di pudang pulotang te ang ton manifesto non 370 article 370 Jammu and Kashmir long suluk sodat papa vedel lo ma didi ampen ke ram mandir puthak sitame masjid ta pridel lo amper ke dak ram mandir bhadet ठीक एसन बेन एसन सब sitame hedi la tum pine bom lo papa weapon bom lo ठीक non bang ke uniform civil code pulotang te nitum khai so phan bang sia kisung do ko athe nitum ka ri chod do ampen culture ta dowe ampen lama ki ta dowe pinak ma dedi question si nitum one language ba alang tum one nation nitum ke proidon thek po alang tum non nitum democracy ara da ting pelang dam pulotang te so ko do tum ta ara de equal rights di sita uniform civil code ateng pen so lu jong si pass that pulotang te equal right aja kong ta combat po bob that po ta aku implemented lo lalo ram mandir long ta lat non ko ram mandir bicholo bola so posisi uniform civil code implemented lo te tada ke lang tum gala naturam got se bansi lang tum multi tar bansi la sut kardom plus so ya contribute thak bolo lasi constitution po hormulo bangke munit tum sika salam hok pe bang hedi mane laka arnam naga salam buda galilo munit jongjung tum si salam lo ke thekare tum ba lasi la son thak thak son si komama kilo session long jakong edu tum ba jong si isi alam pudet me ho isi example and that me lo non pakistan son pulotang te majority ke islam dum song lo muslim dum ba bangladesh along sitame halada along ban ke alang tum pilo islamic state of pakistan by islamic republic of pakistan la son si kache tok pinak madi mane non la parliament along jitu mane mp a majority jong si alang tum access to munna pulotang te dak pulma pupo latum RSS numa kemang do akhun bharat pune akhan bharat di ang ton mane aprang ke dodong jitu mane asuka tum ki rule hut bachon rok gup moria tohla hi tum la hindu ari chu tum ki rule bek hala so ki rula atuma teng pen hat so teng si chelong nangji ba hala so teng pen si alang tum chedolong ni pupen hala so ammep jitu noksa hala so teng pen si latum non pur ni anta akemang dola RSS to makemang bang helasi akhana bharat pupu hala so teng la asuka tum ki rule ko sod ma la so teng non anta la so teng si alang tum anoksa salam tu piu pen sita Sri Lanka no Bangladesh no Afghanistan no Pakistan no hala kicing si ko son ma la so anoksa teng pen si latum non anta chelong ni pusa kemang ando sita non teng belang da pulotang te Hindu rastro ta chipu bom lo Hindu rastro lala BJP RSS no kemang bang ke lasi non la upcoming 2024 MP election ki liglong yong si nitum opposition nang bong ba nitum chu pai dun thek theret nitum ke dak panda ke toy dun inut
MP du inghoi si du dak pen sitame karbing long pa NCL pen sitame asi nitum dak det kelilo la pen central long pen sitame laso MP kilik along yung si remdon det pelotang te hala uniform civil code abang ta implement det po laso ke implement lo pelotang te nitum ta akan hok dudun kok po laso aron yung si karkandun pelotang te ampare police case lo nitum hane piudun po yo lason yo mane non ko mama ka protest athe mane aron ge hala tum si implement det po laso virudhi yung si claim pelotang te ampare thana ke bank pen ya laso ayat ya lasi non ke implement me ke dolang ke uniform civil code an velo pusini si sini dam lo puthu det po hadi citizenship amendment bill lata lamati cap aprang dak asam lo protest apota asila suputa review thu det po latum paklang thu det po session hololo latum athe mane hala yi la UCC yang si ke implement lo potang te la cap ke gupi chong hoi po di citizen amendment bill abang ke alom suti la ke implement det po asam lo mata asi lason tak tak son si asap ke di la nitum khai su tu bang ke ake siksak docet bom lo la pe nitum abang ke alang tum long ke implement bang ke pu cecak dun lun pensi alang tum long arji dun ding chana lo sta nitum ke mange pini pen kali lo mate di pini pen non 73 years lo karbing long ke CCR ta council foundation di pen langdam pulotang te hala sorta pen non an celangdam pulotang te nitum aboy tin si jantan mantara long ta laso 244A kemang sita dambom lo lapen application sita pibom le sita central gov atum anu cewar wege di ampen lason thak son si accord ka sign pu sita me non pen phoi thom an ke sign elo 1995 hutak kalang lo MOU bang sign lo lapen MOS bang 2011 pu thot UPDS atum si pinelo mati ampen non a phi bang onde son pro tumako last chitok thulo lo thot la chitok thulo si pangrum pe pen batai thoman ke karbing long tum dak delhi government la government tum pen la resim kang tang tum pen ekor ke chesain long la tum phoi thoman ke karbing long pen chesain tang lo la pule pu deta henone lo asi pinungwe atokso nali tum nakar judun pen ba ni tum chihu chipod po ajai mek laso pinwe laso puthak la tokso do puthak bang nitum lansing ton pon po lapen kebang jilangar ni sitame lason tokso bang pe dopon verji nitum DTSC pen bang ke asinali tum sitame kelang long verji phan sitame nali tum channel sita subscribe tha lapen like tha lapen share tha asipan nitum nwe chethan chimum pen ba pinwe nali tum long lan nalam the ni pensi domi thak me lapen ansu se puthot chi tong thuna pinwe an ke lan si intong ko pardon